Yes, reka mbasuhuze kandi mbifurize gukomeza kugira ibihe byiza cyane, turi mu gitondo cyo ku itariki ya 2 z'ukwezi kwa cyenda, umwaka w'ibihumbi 2025, tuje muri update z'amakuru akomeje kugenda agarukwaho hano mu burasirazuba bw'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni mu mirwano ikomeye cyane ikomeje guhuza umutwe w'M23 ndetse n'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Uko amakuru aramutse agarukwaho mu rukerera rwo kuri iyi tariki ya 2 z'uku kwezi kwa cyenda, uyu mwaka turimo w'ibihumbi 2025, hano mu murwa mukuru wa Kivu y'Amajyaruguru Goma. Amakuru akaba yemeza ko hagabwe igitero simusiga, igitero binavuga ko cyaje kuba cyakomerekeramo abasirikare benshi ku ruhande rw'igisirikare cya M23. Amakuru aremeza ko ari igitero cyaturutse muri za Warungu, ndetse binavuga ko abandi basirikare baturutse hano muri Parike Nationale d'Virunga, bakaza rero bagahita batungurana, aho ku ruhande rw'umutwe wa M23 byabaye nk'inkuba ikubise. Abasirikare b'umutwe wa M23 baherereye muri izi nkengero z'uyu mujyi wa Goma bitangira kumvikana ko bari kugenda bakomereka cyane, dore ko baje kuraswaho bitunguranye, barashwe n'ingabo ku ruhande rw'igihugu cy'u Burundi. Kugeza amagingo aya ngaya binakomeje kugenda bigarukwaho ko bahagaze neza ku mirongo y'urugamba. Makuru ari kugenda agarukwaho muri iki gitondo ni uko hano muri izi nkengero z'uyu mujyi wa Goma, umurwa mukuru wa Kivu y'Amajyaruguru, hakomeje rero kugenda humvikana ibiturika biremereye bibaye mu gihe hari umukwabu waje gukorwa hano muri uyu mujyi wa Goma, haza gufatirwa za maneko ku ruhande rw'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, dore ko hari n'amakuru yemeza ko haje gufatwa abasirikare cyangwa se maneko z'abagore zari zaroherejwe hano kuri buno butaka bwa Goma, mu gihe byavugwa ko rero izi maneko zaje gufatirwa hano i Goma, bikaba byaranemejwe ko bari bamaze kugezayo imbunda zigera muri 90 batwaraga mu majerekani. Biravugwa ko rero n'ubu ngubu hano muri uyu mujyi wa Goma hari za maneko cyane cyane ku ruhande rw'abawazarendo. Abawazarendo tayari bamaze kwinjirira uyu mujyi wa Goma. Ibi bikaba rero ari ibintu biteye impungenge cyane ku ruhande rw'umutwe wa M23, dore ko n'ibitero biri kugenda bigabwa hano muri izi nkengero z'uyu mujyi wa Goma, aho abasirikare ku ruhande rw'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bari gushaka kwinjira muri uyu mujyi wa Goma, bakawinjiramo rero barimo bararwana. Amakuru yose ari kuba yaratanzwe na maneko zuzuye muri uyu mujyi wa Goma. Ku ruhande rw'igisirikare cya M23, mu itangazo rikomeye cyane bashyize hanze ku munsi w'ejo hashize tariki ya 2 z'ukwezi kwa cyenda, uyu mwaka turimo w'ibihumbi 2025, bakaba baragaragaje ko ku ruhande rw'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bari guhohotera abaturage cyane cyane mu duce twagiye twigarurwa n'uyu mutwe wa M23. Ariyo mpamvu rero bamaganiye kure ibitero bikomeje kugenda bigabwa kuri aba basirikare b'umutwe wa M23 bari gukora uburinzi mu duce twagiye rero twigarurwa n'uyu mutwe wa M23. Iri tangazo ryasohowe n'umuvugizi wa M23 Bwana Lawrence Kanyuka, rikaba ryagarutse ku baturage bakomeje kugenda bava mu byabo, bakuwe mu byabo n'imirwano ikomeje kugenda yihuza uyu mutwe wa M23 ndetse n'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ariko kenshi ngo abigizwemo uruhare n'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo cyangwa se abasirikare ba FARDC, dore ko aribo bari gutera iya mbere bagaba ibitero ku ngabo z'uyu mutwe wa M23 hano mu duce tugiye dutandukanye mu burasirazuba bwa kino gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Amakuru akaba yemeza ko hano muri izi nkengero z'uyu mujyi wa Goma
hakomeje no kugenda humvikana ibiturika biremereye mu gihe ku ruhande rw'igisirikare cya M23 bakomeje kugenda nabo birwanaho kubera ko basubiza inyuma ibi bitero biri kugenda bibagabwaho hano muri uyu mujyi wa Goma, by'umwihariko mu nkengero z'uyu mujyi wa Goma. Makuru ni menshi rero tugiye kugarukaho kano kanya, turaje tunyarukire Uvira mu rukerera kuri tariki ya 2 z'ukwezi kwa 9 naho humvikanye imirwano ikomeye cyane, ndetse binavugwa ko imirwano yakoreshwagamo indege za Sukhoi 35 ku ruhande rw'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, nk'uko biri kugenda byemezwa hano muri Uvira. Biravugwa ko rero ku ruhande rw'umutwe wa M23 ingabo nyinshi biri kugenda bivugwa ko ziri kugenda zoherezwa hano muri izi nkengero z'uyu mujyi wa Uvira. Ku ruhande rw'umutwe wa M23 makuru ari kugenda aturukamwo imbere, biravugwa ko hano muri uyu mujyi wa Uvira hagiye kugabwa igitero gikomeye cyane, ndetse igitero gishobora kuza gusiga gishegeshe ingabo ku ruhande rw'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Naho rero benshi bakomeje kugenda bavuga ko ku ruhande rw'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bagomba kugira atansiyo cyane cyane muri iyi minsi, dore ko mu gihe umutwe wa M23 ukomeje kugenda wohereza abasirikare benshi hano muri izi nkengero z'uyu mujyi wa Uvira, bakwiye kugira atansiyo cyane cyane mu bitero biri kugenda bibagabwaho. Amayira menshi hano muri Uvira yinjira mu mujyi wa Uvira magingo aya ngaya bikaba bikomeje kugenda byemezwa ko afunze, atari ibintu byoroshye cyane ku ruhande rw'umutwe wa M23 kuba bakwinjira hano muri uyu mujyi wa Uvira mu buryo bworoshye. Reka rero mbere yo gukomeza n'aya makuru tubanze tugusabe, niba ari ubwa mbere ubanye natwe kanda kuri sabone cyangwa subscribe, ntiwibagirwe gukanda ku nzogera kugira ngo tujye dushyiraho amakuru notification ugeze ubona uri mu ba mbere. Amakuru yacu ujye uyakurikirana 5/5, kurashare cyangwa se partage aya makuru uyasangiza inshuti n'abavandimwe. Ikindi ntiwibagirwe gukora like, ujye hasi no muri comment utange igitekerezo cyawe, kuko nacyo ni ingenzi cyane. Byiza wishime, bibe nabyo binenge kugira ngo tubone uburyo dukosora, tujye tukugezaho amakuru acukumburanwa ubuhanga, amakuru acukumburanwa ubushishozi, ndetse amakuru yizewe cyane. Makuru yacu reka tuyakomereze hano muri Warikare. Aha Warikare naho haramukiye imiripuko y'imirwano ikomeye cyane, aho ku ruhande rw'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo baje kuraswaho n'umutwe wa M23. Ibi bikaba byaje rero kuba byabera mu kilometero 1.5 hafi 2 uvuye hano muri izi nkengero z'uyu mujyi, muri izi nkengero rero za Warikare, ndetse benshi banakomeje kugenda bemeza ko ku ruhande rw'umutwe wa M23 baje rero kuba bakwivuna umwansi cyane cyane. Bivugwa ko baje gukomeretsa ndetse no guhitana bamwe mu basirikare b'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo magingo aya ngaya kirangajwe imbere n'igisirikare cy'u Burundi ndetse n'abawazalendo. Biravugwa ko rero imirwano igikomeje hano muri Warikare, aho abasirikare ku mpande zombi bakomeje kugenda botsanyaho umuriro, dore ko magingo aya ngaya binakomeje kugenda bigaruka ko ku ruhande rw'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo noneho magingo aya ngaya batangiye gukoresha za roketi ronca barasa ku ngabo z'umutwe wa M23 hano mu mashyamba akikije iyi Warikare. Ku munsi w'ejo hashize nibwo twabagejejeho amakuru yagarukaga ku birindiro by'umutwe wa M23 byaje kuraswaho muri Minembwe, birashweho na drones za kamikazi ku ruhande rw'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Magingo aya ngaya bikaba bikomeje kugenda bigarukaho ko hano muri Minembwe hasa n'ahagarutse agahenge, ariko nubwo hagarutse agahenge biravugwa ko igice kinini cya Minembwe kimaze kujya mu biganza by'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, gikuwe mu biganza by'umutwe wa M23. Biravugwa ko rero ku ruhande rw'abasirikare ba M23 bayabangiye ingata, cyangwa se baje kubona ko ibintu bikomeye cyane, amaguru bagahita bayabangira ingata bagakuramo akabo karenge mu rwego rwo gukiza amagara yabo.
nguko ngayo rero update z'amakuru makuru yari arimo aragarukwaho muri kino gitondo cyo kuri tariki ya kabiri z'uku kwezi kwa cyenda umwaka turimo w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na gatanu. Gusa turi bukomeze kugenda dukurikiranira hafi by'amakuru, turagenda tuba update tanu kwa tanu, turi bugende tubona amakuru mashya, turagenda tuyabagezaho gatanu kuri gatanu. Nyaboneka rero reka tugusabe niba ari ubwa mbere ubanye natwe ukande kuri sabone cyangwa subscribe, ntiwibagirwe gukanda ku nzogera kugira ngo tujye dushyiraho amakuru notification ujye uzibona uri mu ba mbere. Amakuru yacu ujya kurikirana gatanu kuri gatanu, kurashare cyangwa se partage amakuru, yasangiza inshuti n'abavandimwe. Ikindi ntiwibagirwe gukora like ujya hasi no muri comment utange igitekerezo cyawe kuko nacyo ni ingenzi cyane, ibyiza ubishime. Ibi nabyo binenga kugira ngo tubone uburyo dukosora tujye tugezaho amakuru acukumburanwa ubuhanga, amakuru acukumburanwa ubushishozi ndetse amakuru yizewe cyane. Reka dufate umwanya rero tugushimire wowe banyina tuvuga ku ntangiriro z'amakuru kugira ageze ku musozo, n'ibyo gaciro gakomeye cyane ari ingenzi kuri twe. Ari niyo mpamvu natwe dufashe umwanya kugira ngo tugushimire kubwo gufata umwanya wawe ukawigomwa ukadukurikirana kuva ku ntangiriro z'amakuru kugira ageze ku musozo, ni iby'agaciro gakomeye cyane. Gusa niba utarakora sabone cyangwa subscribe, uyu ni umwanya mwiza wo kuyikora kugira ngo ko dushyizeho amakuru notification ujye uzibona mu mbere, amakuru yacu ugiye akurikirana gatanu ku kandi. Kora share cyangwa se partage byibuze aya makuru unayasangize abantu 3 cyangwa 4, uraba uduteye inkunga ikomeye cyane. Ujye muri comment ndetse utange igitekerezo cyawe, ukore like, uraba utweretse ko ubana natwe 5 kwa 5. Wakoze kubana natwe rero, ciao bye bye, amakuru nakagaruka.